ассалому алайкум бинандагони гиромӣ, барномаи иттилооти ахборро аз телевизиони Тоҷикистон мустақиман манзури шумо менамоем. Дар студия Наргиз Шарифзода. аз рӯзҳои аввали соҳиби истиқлолӣ, асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба рушду пешрафти пойтахти Тоҷикистони соҳиби истиқлол шаҳри Душанбе ҳамчун маркази маъмурӣ, сиёсӣ ва фарҳангии сарзамини аҷдодӣ таваҷҷӯҳ зоҳир менамоянд. дар ҳамин замина дирӯз пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ дар ноҳияҳои пойтахт бо корҳои сохтмонӣ, дар иншооти таъиноти гуногуни пойтахт ва омодагӣ ба таҷлили ҷашни байналмилалии Наврӯз шинос шуданд. гузориши ҳамкорони мо. 5 март асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ дар ноҳияҳои пойтахт бо рафти иҷрои дастуру супоришҳои ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон, татбиқи амалии нишондодҳои паёми президенти ҷумҳурии Тоҷикистон, аз ҷумла бо корҳои сохтмонӣ дар иншооти таъиноти гуногуни пойтахт, тадбирҳои бунёдкорию созандагӣ, кабудизоркунӣ, ниҳолшинонӣ, ҳифзи муҳити зист ва омодагӣ ба таҷлили ҷашни байналмилалии Наврӯз шинос шуданд. тавре мушоҳида мегардад, аз рӯзҳои аввали соҳиби истиқлолӣ сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба рушду пешрафти пойтахти Тоҷикистони соҳиби истиқлол шаҳри Душанбе ҳамчун маркази маъмурӣ, сиёсӣ ва фарҳангии сарзамини аҷдодӣ таваҷҷӯҳ зоҳир менамоянд. натиҷаи ҳамин аст ки солҳои охир мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Душанбе ба таҳияи нақшаву чорабиниҳо масъалаи ободонӣ ва таъмини шароити созгори зиндагӣ барои сокинони пойтахт аҳамияти хоса медиҳанд. аз рафти тадбирҳои созандагӣ дар ноҳияҳои пойтахт баръалон мушоҳида мегардад, ки тавассути корҳои ободонӣ, таҳияи тарҳҳои муосир ҷиҳати сохтмони иншооти мухталиф аз қабили мактабу бунгоҳҳои тиббӣ, марказҳои хизматрасонии маишию маданӣ, боғҳои фарҳангиву фароғатӣ ва чароғону гулзор кардани кӯчаву хиёбонҳо, имрӯзҳо Душанбе ба як макони дилфиреб, шаҳри сулҳу ваҳдат, хонаи умеди тоҷикону тоҷикистониён мубаддал гардидааст. боғҳои фарҳангиву фароғатӣ бо тарҳи зебо сохта шуда таваҷҷӯҳи сайёҳони хориҷиро ба худ ҷалб кардааст. солҳои охир бо ташаббуси бевоситаи президенти мамлакат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба Тоҷикистон навъҳои гуногуну нодири дарахтони бисёрсолаи ороишиву сояафкан ворид карда шуда, дар шоҳроҳҳо, кӯчаву хиёбонҳо ва марказҳои фарҳангиву фароғатии пойтахт шинонда мешаванд. гулу буттаҳо ва дарахтони ороишии воридшуда ба мавзеи маҳалҳо ҳусни тоза мебахшанд ва ҳам барои саломатии инсон фоидаовар ҳастанд. имрӯз дар рӯзҳои аввали фасли зебои баҳор ба хотири истиқболи сазовори Наврӯзи байналмилалӣ ва вусъати корҳои ободонӣ, президенти мамлакат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ дар маъракаи ниҳолшинонӣ назди масҷиди марказии ҷомеи шаҳри Душанбе иштирок карданд. нахуст сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо рафти корҳои сохтмонӣ дар масҷиди марказии ҷомеи шаҳри Душанбе ва иншооти нави донишкадаи исломии Тоҷикистон ба номи имоми аъзам Абу Ҳанифа Нуъмон ибни Собит шинос шуда, дар ҳудуди масҷиди ҷомеъ якчанд дарахти клён шинонданд. бо супориши президенти мамлакат дар асоси нақшаи сохтмони масҷиди ҷомеъ дар ин ҷо дарахтони магнолия, магнолияи баргпарто, каталпа, клён, ел, олӯи ороишӣ ва берёза шинонда шудааст. зимни ҳар як боздид аз масҷиди марказии ҷомеи шаҳри Душанбе, пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон барои анҷоми корҳои ободониву кабудизоркунии майдони назди он масъулини корҳои сохтмониро вазифадор мекунанд. саҳни ҳавлӣ, роҳраву дигар мавзеъҳои атрофи иншоот бо тарҳи хеле зебо ору дода мешавад. барои ин бо дастуру ҳидояти пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон нақшаву тарҳи муосир таҳия гардидааст. атрофи бино чароғон карда шуда, фаввораҳо ва гулу буттаҳои ороишӣ ба муҳити ин ҷо бояд ҳусни тоза бахшанд. баъди шинонидани ниҳоли дарахтон, президенти мамлакат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон барои вусъати бештари корҳои ободонии ҳудуди масҷиди ҷомеъ ва даромадгоҳҳои иншоот ба мутахассисон дастуру ҳидоятҳои мушаххас доданд. ёдовар мешавем, ки рӯзи 24 феврал сарвари давлат бо иштирок дар маъракаи бунёди боғи нави интенсивӣ ва ниҳолшинонӣ дар ноҳияи Данғараи вилояти Хатлон ба мавсими корҳои баҳорӣ оғоз бахшиданд. акнун шаҳрвандони мамлакат бояд бо истифода аз ҳар рӯзи мусоид баҳри истиқболи Наврӯз корҳои ободонӣ, созандагӣ ва ниҳолшинониро вусъат бахшанд. пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар боғи Наврӯзгоҳи пойтахт бо нашъунамои дарахтон ва корҳои ободонии ин мавзеъ шинос шуданд
باغ نوروزگاه پایتخت در مساحت 146,000 متر مربع دامن پهن کرده است. درختان زیبای نادری با حشمت آرایشی و سایه افکن و گل و گلبته‌هایی که از گوشه‌های گوناگون داخل و خارج کشور به اینجا آورده شنانده شده است، از آرایشات اساسی این باغ به شمار می‌رود. در باغ نوروزگاه درختان ساسنا، کلینا، تویا، سیرنا، کدر، پیختا، کاتالپا، ماژاولنیک، تاتوم، ماگنولیا همیشه سبز، چینور، بریوزه محلی، کاشتان، بارباریس، کریون سرخ، لیگوستروم، کیپاریس، مجنونبید و گل صدبرگ شنانده شده است. باغی پر از درختان زیبا در شفت نوروزگاه که مکان اساسی برگزاری تنتنه‌های عیدانه نوروز، وحدت، استقلالیت و دیگر عیدهای بزرگ ملی است جایگیر می‌باشد. از این رو سرور دولت به کارگران باغ سپارش دادند که به مسئله تازگی اطراف، نگاهبینی درختان و کارهای آبادانی دقت مخصوص دهند. наврӯз асоси расму анъанаҳои мардумӣ است ки яке аз маъмултарин намунаи он тозакорию сарҷамъии мардум мебошад. дар ин ҷашни миллии тоҷикон мардум чун анъанаи неки ниёгон ба кишту кори баҳорӣ, шиноидани гулу бутаҳои мавсимӣ ва ниҳоли дарахтони мевадиҳандаи ороишӣ шурӯъ намуда, ҳамзамон манзили зисти худро тозаву озода менамоянд. шарҳи зоиршоита ғоймурод. ҷашни миллию қадимаи миллати тоҷик наврӯз анъанаҳои неки инсондӯстонаву бунёдкоронаро дар худ дорост. агар анъанаи хос ва маъмули наврӯзи байналмилалӣ ин омода намудани суманак, оро додани дастархон бо 7 сину 7 шин, сарҷамъии мардум ва шодию хурсандӣ бошад, вале анъанаи дигари он иқдомҳои марбут ба назофату тозагӣ аст. аз рӯзҳои аввали баҳор ва фарорасии наврӯз мардум хонаву ҳавлиро тоза мекунанду ҳама гуна ғубори гузаштаро аз хонаву кошона дур меандозанд. дару девори хонаро ранг ва танаҳои дарахтонро сафед мекунанд. ба муносибати иди наврӯз мардуми тоҷикистон ба кишту кор оғоз мебахшанд, хонаву дари худро тоза менамоянд ва чиқадар ҳаракат мекунанд ки масалан ҳамин наврӯзе ки нав рӯз шуда истодаасту, яъне боз як ҳаёти нав барои башар мебахшад, дар ин рӯз як ҳаёти худро оғоз бубахшанд. бо фаро расидани фасли баҳору наврӯзи аҷам, суннату анъанаҳои хоси ин ҷашни қадима ҳамчун рӯзи наву соли нав дубора эҳё гардида, мардум бо дилу нияти нек, сарҷамона ба корҳои ободонию созандагӣ, тозаву озода кардани манзили зист, кӯчаю маҳал ва шинонидани ниҳоли дарахтон ва гулу бутаҳои баҳорӣ машғул мешаванд. агар яке аз ҳикматҳои бузурги наврӯз коштани донаи гандум ба замин бошад, анъанаи дигари он шинонидани ниҳоли дарахтон ва бунёду барқарорсозии боғу тогзор мебошад. наврӯз ҳамчун рӯзи наву соли нави миллӣ ба мардум шодию сурур мебахшад. мардум кинаву адоватро аз дилҳо дур карда, дар сарҷамъӣ баҳри ободию шукуфоии ватани азизи худ иқдомҳои созандаро амалӣ менамоянд. наврӯзро бо анъанаҳои некаш дар чандин кишвари олам чун ҷашни дӯстиву ҳамдилӣ ва бо ҳам наздик сохтани мардумони кулли дунё таҷлил менамоянд. то таҷлили наврӯзи байналмилалӣ рӯзҳои кам боқӣ мондааст ва кишоварзону сокинон бояд корҳои саҳроиро дар заминҳои корам вусъат бахшанд ва манзили зист ва кӯчаву маҳалли худро ҳамеша тозаву озода нигоҳ доранд. зоиршоита ғоймурод, ҳафизуллои саъдулло, ахбор. чакан як ҷузъи муҳими либоси миллии халқи тамандуни тоҷик ба ҳисоб рафта, дар матоъҳои пахтагӣ ва абришимӣ гулҳои рангоранги табиати зиндаро бо таровати хоса хеле назарабо ҷилва медиҳанд. пироҳани чакан рамзи рангорангии ҳаёт, хушиҳои зиндагӣ буда, аз таърихи кӯҳан доштани чакани тоҷикон шаҳодат медиҳад. абдулҳамиди назир оид ба мақоми ҷаҳонӣ гирифтани чакан гузориш омода намудааст. чакан яке аз намунаи олии ҳунари кӯҳани миллати тоҷик буда дар даврони соҳиб истиқлолӣ аз нав эҳё гардид. маҳз таърихи чандин ҳазорсолаи ин ҳунари воло буд ки идораи илму фарҳанги созмони милали муттаҳид ЮНЕСКО яке аз навъҳои гулдӯзии қадимӣ ва рушъёбандаи тоҷикон чаканро ба рӯйхати мероси фарҳангии ғайримоддии башарият шомил намуд. нақшунигоре ки дар чакан инъикос гардидааст, ифодагари зебоиҳои табиати тоҷикистон ва рамзи ботинии инсонро тараннум месозад. гулдӯзии тоҷикон ҳунари нафиси қадимӣ буда, яке аз шаклҳои санъати амалӣ
آرایشی مردمی و قسمی مهم میراث فرهنگی عمومی بشری محسوب می‌یابد و صنعت چکن از نسل به نسل تا زمان ما آمده رسیده است. امروز این هنری والای تاجیک معرفگر دولت و ملت می باشد. با احیای هنری چکندوزی هزارها نفر زنان و بانوان خانشین در منطقه های گوناگون مملکت به شغل دائمی جلب گردیده از این حساب سطح زندگی خیش را پیش میبرند. امروز جوانان تاجیک توانستند در آزمون‌های سطح بلند با ببر نمودن کرته چکن صنعت بلند هنرمندان کسبی ملت تمدن نافر و فرهنگ سالار تاجیک را در میان هزارها نفر اشتراکچیان معرفی کنند. از جمله پیروزی دانشجوی 20 ساله تاجیک نیلوفر رفیعه در آزمون زیباترین بانوی خلق‌های سرزمین ولادیمیر که در ولایت ولادیمیر فدراسیای روسیه برگزار گردید نشان داد که لباس ملی از جمله چکن معرفگر ملت با فرهنگ تاجیک است و توجه جهانیان نیز به نقش و نگار زیبای این صنعت ملی کم نیست. یادآور میشیم که در آزمون مذکور 10 نفر جوان دختران از جمهوری‌های تاجیکستان، آذربایجان، گرجستان، مولداوا و منطقه‌های فدراسیای روسیه اشتراک نمودند. نیلوفر رفیعه توانست با لباس‌های خاص تاجیکانه دل مخلصان و اعضای حکمان را به دست آورد. این موفقیت نوبتی جوان دختر تاجیک بار دیگر ثابت می‌نماید که ملت تاجیک زیبا پرست است و لباس‌های خاص تاجیکانه از فرهنگ والای این ملت کهن بنیاد درک می‌دهد. هر یک بانوی تاجیک را ضرور است که امروز از تقلید کرکرانه دست کشد و تلقینگر لباس ملی اجدادی خیش باشند. زیرا پیروی یا تقلید کردن به لباس بیگانه بیشک به پسروی فرهنگ ملی آورده می‌رساند. عبدالحمید نظیر، مهروز جمعه، مقصد اخبار. از جانب متخصصان شبکه‌های برق شهر دوشنبه در مرحله اول 50 عدد حسابکنک فاصلوی برقی در کارخانه‌های استحصالی و انشاءات خدمترسانی نصب کرده شده است که استفاده برق طریق اینترنت نظارت کرده می‌شود. گزارش خبرنگاران ما. حسابکنک الکترونی فاصلوی برقی را کارمندان و متخصصان شبکه‌های برق شهر دوشنبه باری نخست در شهر دوشنبه نصب کرده ایستادند که توسط آن نظارت استفاده قوه برق و حالت غیر مقصدناک آن طریق شبکه بین المللی اینترنت صورت می‌گیرد. در مرحله اول چنین حسابکنک‌های برقی در انشاءات استحصالی و خدمترسانی از جمله مهمانخانه‌ها، طربخانه و آشخانه و کارخانه‌های صنعتی که استفاده برندگان عظیم به شمار می‌روند به راه مانده شده است. حسابکنک الکترونی فاصلوی دارای خاطره بزرگ بوده در آن حجم استفاده قوه برق پورا حفظ می‌گردد. نمود حسابکنک‌های الکترونی این زمان برای سنجش در شبکه برقی اسماعیل سامانی مورد عمل قرار داده شد. برتری این حسابکنک‌ها نسبت به حسابکنک‌های دیگر در آن است که دارایی چند خاطره بوده میتونه طریق فاصلوی نشانداد را در برنامه وارد نماید. یعنی در گذشته نظارتچیان طریق فاصلوی رفته با دستگاه اپارات یعنی که پاکس نشانداد وارد میکردند. در یک روز اگر 100 عدد حسابکنک نشانداد وارد میکردند، این گونه حسابکنک‌ها هنگام نصب شدن در یک دقیقه میتواند 1000 یا 2000 نشانداد را در یک ثانیه در برنامه وارد نماید. یعنی که بعد از نصب این گونه حسابکنک‌ها نظارتچیان از بین میروند، تنها ناظران تکنیکی به میان میآیند که حالت کار حسابکنک را از نظر میگذرانند. در صورت نصب پورای چنین حسابکنک معاصر قوه برق صرفه شده جمع‌آوری حق استفاده آن قریب 1 برابر زیاد می شود. در شبکه‌های برقی تلفات نیروی برق به 10% فراورده می شود و جمع‌آوری مبلغ 1 برابر زیاد برده می شود. یعنی که مبلغ برق درست دقیق و بی خطا حسابی می‌خورد. حسابکنک الکترونی فاصلوی که دارای برنامه مخصوص پیوست با شبکه بین المللی اینترنت میباشد، کار سیستم حساب را دقیق نظارت میبرد. همزمان طول هر ماه از مصرف قوه برق به مشتری طریق پیامک معلومات ارسال کرده می شود. بعد از نصب این گونه حسابکنک‌های الکترونی در حالت نپرداختن یک استفاده برق یا که خودسرانه پیوست کردن یک استفاده برق یا که دست سرکشی کردن از مصرف برق مشتری طریق فاصلوی یعنی که از نقطه سرحساب خاموش کرده می شود. یعنی که به یاردم یگان ناظر یا که نظارتچی برق از شبکه جدا کرده می شود. برای نظارت برنامه و کار سیستم حساب در شبکه‌های برق شهر دوشنبه اتاق‌های علاهیده کاری تشکیل شده از جانب متخصصان مورد عمل قرار می‌گیرد. هدف اساسی از نصب چنین حسابکنک‌ها کاهش دادن تلفات تکنولوژی و تجارتی به شمار می‌رود. نصب پوره حسابکنک‌های الکترونی فاصلوی برقی بغیر از کارخانه‌ها و مرکزهای
хизматрасонӣ ба аҳолии шаҳри Душанбе дар шароити феълӣ муфид ва саривақтӣ хоҳад буд, зеро истифодаи самараноки қувваи барқ бе насби таҷҳизот ва дастгоҳҳои муосири каммасраф ғайриимкон аст. барои насби ҳисобкунакҳои электронии фосилавии барқӣ ба ҳамаи истифодабарандагони қувваи барқ дар шаҳри Душанбе имконият фароҳам буда, дар сурати дастгирии ин тадбир саривақт амалӣ хоҳад шуд. таи 2 соли охир дар зери истгоҳҳои барқии 4 ноҳияи шаҳри Душанбе муосиртарин таҷҳизоти каммасрафи барқӣ насб карда шудааст, ки бо ин роҳ таъмини бемамнунияти қувваи барқ ба аҳолӣ ва ташкилоту муассисаҳо дар ҳама фаслҳои сол дар сатҳи зарурӣ сурат гирифта, талафоти он тадриҷан коҳиш ва сарфакорона истифода намудани он таъмин гашта истодааст. сокинони деҳаи нурободи шаҳри Ҳисор аз норасои оби нӯшокӣ ва сокинони деҳаҳои чанори сӯхта ва ҳалқаруди ноҳия аз набудани пул танқисӣ мекашиданд. бо иқдоми созандаи шахсони саховатпеша ин ҳам бо сарфи маблағи барои адои ҳаҷ ҷамъоварӣ шуда ин мушкилиҳо аз байн рафтанд. гузориши Садриддини Сироҷидӣ. амалӣ намудани тадбирҳои хайр хоса бунёди иншооти муҳим аз ҷумла роҳ, пул, обрасонӣ ва ғайра барои ашхоси доранда қарзи шаҳрвандӣ буда, подоши ин амал чун садақаи ҷория савоби бештар дорад нисбат ба ҳаҷи такрорӣ. зиёданд шаҳрвандоне ки бо дарки ин нукта дар мамлакат ба ҷои дубора рафтан ба ҳаҷ корҳои созандагиро амалӣ менамоянд. сокини деҳаи нурободи ҷамоати деҳоти Мирзо Ризои шаҳри Ҳисор Раҳматулло Юсупов азм дошт ҳамроҳи оилааш бори дигар адои ҳаҷро ба ҷо орад. бо ин мақсад як миқдор маблағ низ ҷамъоварӣ намуд ва аз сабаби набудани оби нӯшокӣ барои сокинони деҳа ӯ аз сафар ба зиёрати Каъба даст кашид. ин иқдомро Раҳматулло Юсупов бо тавсияи модари 95-солааш пеш гирифт. бале, об додан савоб аст. ҳар нафар ки аз ин об нӯшиҷон кард, савобаш ба Раҳматулло Юсупов мерасад. маҳз ба ин хотир бо маблағгузории Раҳматулло Юсупов аз чуқурии 185 метр, яъне бо кофтани чоҳи амудӣ оби тозаи нӯшокӣ бароварда дар 52 гӯша ҷумак гузошта шуд. дар ин кори хайру савоб сокинон низ ба таври дастаҷамъона ҳашар намуда обро ба нуқтаҳои даркорӣ интиқол доданд. барои сокинони деҳа зарф бо ғунҷоиши 25 тонна низ ба хотири захира намудани об харидорӣ ва насб гардидааст. ин имкон медиҳад ки дар ҳама фасли сол аҳолӣ бо оби тозаи нӯшокӣ таъмин бошанд. ин сокини саховатпеша ҳамчунин дар маркази деҳаи Нуробод як истгоҳ низ сохта аст ва дар пайравӣ ба амалҳои инсондӯстонаи ӯ сокинон азм доранд дар оянда дигар корҳои назаррасро барои беҳбудии зиндагиашон иҷро намоянд. дар шаҳри Ҳисор боз Мирзомиддин Азимовро метавонем мисол орем, ки ӯ бо маблағи оила ва фарзандон ки барои такроран ба ҳаҷ рафтан ҷамъоварӣ шуда буд, кӯпрук сохтааст. ин марди дурандеш пешниҳоди фарзандонро рад намуда барои осон гардидани мушкилоти сокинони деҳаҳои чанори сӯхта ва ҳалқаруди ҷамоати деҳоти Ориён дар болои дарёи Кофарниҳон кӯпрук сохт. ман ҳамон маблағе ки ҳаҷи такрорӣ ки вай будам ҷамъ карда будам, нарафтаму ҳамин вай сохтам. дарозии ин кӯпрук 197 метрро ташкил дода, паҳноии он 1.6 ва баландиаш ба 8 метр мерасад. қаблан сокинони ин ду деҳа ки қариб ба 4000 нафар мерасанд, бо азобу машаққат, яъне бо истифода аз қайиқ ва балон аз як соҳили дарё ба соҳили дигар гузашта ба кишту кор машғул мешуданд. бо иқдоми созандаи Мирзомиддин Азимов мушкили чандин солаи сокинони деҳаҳои номбурда, аз ҷумла хатар ба ҷони онҳо аз байн рафт. вақти хай кӯпрук набуд, хай азоб мекишидем. қайиқ кити, лодка кити гузашта, усу даравдаму, киштаму азоб буд. хай раҳмат ин кӯпрак сохтан додан бе минат мезгарем, дорумону метем, киштмону мекунем, вақти даравда гандумону мезгаронем, каҳмону мезгаронем. амалҳои хайрхоҳона ва инсондӯстона чун анъанаи нек ба мардуми тоҷик меросист. коршиносон иброз медонанд ки ин ду нафар, яъне Раҳматулло Юсупов ва Мирзомиддин Азимов кореро анҷом доданд, ки савобаш дар муқоиса бо адои ҳаҷи такрорӣ ба маротиб бештар аст. то коршоян будани пул дар деҳаҳои чанори сӯхтаву ҳалқаруд ва ҷорӣ будани оби нӯшокӣ дар деҳаи Нуробод, ин ду нафар аз савоби бештар баҳравар хоҳанд шуд. Садриддин Сироҷиддин, Баҳодури Истам, барои барномаи ахбор. хоҷагидорони вилояти Хатлон ки таъмини аҳолӣ бо маҳсулоти кишоварзӣ бештар ба уҳдаи онҳо вогузор аст, ба кишту парвариши сабзавот дар гармхонаҳо таваҷҷӯҳи хос доранд. дар ноҳияи шаҳри Туз дар маҷмӯъ бо ҳисоби аҳолӣ майдони гармхонаҳои доим амалкунанда ба 2.5 гектар мерасад. гузориши Гулчеҳраи Саттор.
در ساحه کشاورزی پرورش سبزیجات تر و تازه در گرمخانه‌ها موقع خاص دارد، چون که این عامل به فراوانی بازار در همه فصل سال مساعدت می‌کند. این است که خواجگیداران به بنیاد گرمخانه‌های معاصر بیشتر توجه می‌نمایند و تلاش می‌کنند تا هر قطعه از زمینی در اختیار داشتهشان ثمره‌ناک استفاده گردیده همیشه اهالی را با محصولات تر و تازه کشاورزی تامین نمایند. خطلان که از ولایت‌های کلانترین جمهوری محسوب یافته، بیشتر تامین اهالی با محصولات کشاورزی به عهده خواجگیداران این ولایت است. کشاورزان ولایت پرورش سبزیجات را در شرایط گرمخانه‌های دائم عمل کننده به زیاده از 53 هکتار و گرمخانه‌های موسمی را باشد به 500 هکتار رسانیدند. در ناحیه شهر توز در مجموع با حساب اهالی میدانی گرمخانه‌های دائم عمل کننده به 2.5 هکتار میرسد. با وجود آنکه اقلیم این ناحیه گرم است و زمستانی خیلی هم کوتاه دارد، ولی خواجگیداران با نظرداشت منفعتناک بودن گرمخانه‌ها به این بخش هوسمندی بیشتر دارند. در این برابر همچنین در مساحت 40 هکتار گرمخانه‌های موسمی نیز فعالیت می‌کند که اهالی ناحیه و بیرون از آن را با سبزیجات تر و تازه تامین می‌نماید. تجربه پیشقدم و رعایت تدبیرهای اگرتکنیکی باعث گردید که خواجگیداران از قطعه‌های خرد گرمخانه حاصلی بلند به دست دارند. به خاطر تامین امنیت عضوخواری و تامین نمودن بازار داخلی و بیرون از ناحیه با سبزیجات تر و تازه در بخش‌های خصوصی در اهالی ناحیه با پرورش پمیدور، بادرینگ و دیگر محصولات سبزیجاتی در گرمخانه‌های موسمی در ناحیه کار براه مانده شده است. یگان زهر خمیکات استفاده برده نشده است. بر جهت اکولوژی محصولات تازه میباشد. در جماعت دهاتی طلبک صدرالدین فی ناحیه خواجگیداری با تجربه در میدان 0.3 سوتیخ زمین پرورش پمیدور را در شرایط گرمخانه براه مانده است که الکی 1 تن محصول را جمع‌آوری نموده به بازار برآورده باشد. هم عین زمان نهال‌های پمیدور غرق حاصلند. بنابر خوب بودن ثمر اقتصادی پرورش سبزیجات در شرایط گرمخانه، کشاورزان ناحیه میدان گرمخانه‌ها را سال از سال زیادتر می‌نمایند. بینندگان گرامی، در همینجا برنامه اطلاعاتی اخبار به انجام می‌رسد. برنامه‌های دیگر تلویزیون تاجیکستان باشد ادامه دارد. با ما بمانید.